Hagajing lakai ICC Champion Trophy arah jar Arpeusan semi-final happening ke India Persia ke Australia. Haba pai syagana ke jing lakai ke Australia kala job ya tos bar kala jet bantit nengkong. Haga palitit jong ke Australia kirang tit jong ka kila persyang ban kamai khambun rons Henry ki klemla namar ka jingla jong kirang kawang bol kari India bantit lakam. Haga ba ke Australia kala la ban kamai arspa an riu peu saurons badha baro ki wicket. Barga target na kamenta ke India kalong arspa an riu peu sanrons na ki lais pa balls. Haba pai pat syaga palitit jong kari India kirang tit jong ke India kilala aban ile kai bha. Haga ba kilala aban kamai hadu arspa an riu penyurons badha an riu wicket na gi sau peu pra ponyi way over. Baleng ba ganega rons ke India kalala aban pelim ke Australia da sau wicket. Badha ganega jing lekai Virat Kohli ulala aban kamai pra peu saurons baru Muhammad Shami ulio ban khur hadu lai wicket. Baleng ba ganega jing job ke India kala yo ban rong sya ke final. Aga jing lekai AFC Champion League Elite round 16 first leg hapeng ke Paktakor Persia ke Al Hilal. Haga ganega jing lekai ke Paktakor kala khur ke nam job hadin bagalala aban pelim ke Al Hilal da shigul lanan. Hagawai par kecing lekai AFC Champion League Elite hapeng ke Al Riyadh Persia ke Kenhun lekai Firmino ke Al Ali Saudi. Haba pai syagana kecing lekai ke Al Ali Saudi kala khur ke nam job hadin bagalala aban pelim ke Al Rayyan da laila kawai. Haga jing lekai UEFA Champion League round 16 first leg haga kecing lekai baro artli ke Kenhun kia khai da marshigol. Yaga shigol jong ka Dortmund layo ban tap lengbau Adeyemi haga minit ke ba ar peu ar bar yaga shigol juga lile layo ban tap lengbau Haralson haga minit ke ban riu peu pra. Haga jing lekai hapeng ke Club Brugge Persia ke Kenhun lekai goalkeeper ke Argentina ke Aston Villa. Haba pai syagana ke jing lekai ke Aston Villa kala khur ke nam job hadin bagalala ban pelim ya ke Club Brugge da laila kawai. Haga jing lekai hapeng ke PSV Persia ke Arsenal haga ne jing lekai ke Arsenal kala khur ke nam job hadin bagalala ban pelim suk ya ke PSV hadu nyau la kawai. Baleng ba ne jing job put ke Arsenal kadang don jingkerman ban yo rung suk sya ke quarter final. Hagawai par ke jing lekai Champion League round 16 hapeng ke Real Madrid Persia ke Atletico Madrid bad baro ardli ke Kenhun ki daina La Liga. Haba pai syagana ke jing lekai ke Real Madrid kaliyo ban penki jar nengkong tang haga minit ke balai lengbau Rodrigo. Henry haga minit ke balai peu ar o Alvarez ulayo ban tap ya ke gol penya khai naga benta ke Atletico Madrid. Badai haga kelamit kata haga minit ke basan peusan ke Real Madrid kaliyo beang ban tap ya ke gol pentam. Lengbau Diaz baleng ba ka gol la pelong ya ke Real Madrid bagan khor ke nam job haga ne ke jing lekai fast leg da ar la kawai.